nyuma y'isinywa ry'amasezerano i Doha muri Katari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23, ngiye kubagezaho rero ibyasinywe muri ayo masezerano, ingingo 8 uko zakabaye zose. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na leta y'i Kinshasa, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twize cyane rero, reka tubagezeho itangazo bageneye itangazamakuru. Batangiye bagira bati gusinya amasezerano ngenderwaho ya Doha. Guverinoma ishimangira ko intambwe ikomeye mu rugendo rwo kugera ku mahoro arimo ubutabera, uruhare rwa bose n'igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa kuwa 15 Ugushyingo 2025, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramenyesha ko yasinyanye n'ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 amasezerano ngenderwaho agamije amahoro arambye. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu rugendo rwo gushaka amahoro ashingiye ku butabera no kubahiriza uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu. Aya masezerano agena urufatiro rw'umuhate mushya wo guhagarika imirwano, kongera kubaka ububasha bwa leta no gushyigikira umutekano n'ituze by'igihugu. Anemeza kandi ubushake bwa guverinoma bwo gushyira imbere amahoro, umutekano n'agaciro k'abanyekongo mu bikorwa byose, kurinda abaturage b'abasivile cyane cyane abagore, abana n'abimuwe mu byabo bikomeza kuba intego ya mbere. Amasezerano ateganya ko hazashyirwaho uburyo bunoze bwo gushyiraho inzira zizewe z'imiryango itanga ubutabazi, korohereza imiryango y'ubutabazi kugeraho ikenewe ndetse no gutangiza ingamba zihutirwa zigamije gusubiza ibibazo by'ibanze by'abaturage bahangayikishijwe n'umutekano. Aya masezerano yubakiye ku ngingo 8 zikubiyemo ibibazo byose bigize iki kibazo cyangwa iyi crise. Ingingo ya mbere ni uburyo bwo kurekura imfungwa bwemeje kuwa 14 Nzeri 2025. Ingingo ya kabiri ni uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano bwemejwe kuwa 14 Ukwakira 2025. Ingingo ya gatatu ni uburenganzira ku nkunga y'ubutabazi n'uburinzi mu by'ubucamanza. Ingingo ya kane kugarura ububasha bwa leta, isubiraho ry'inzego n'imiyoborere ishingiye ku bufatanye bw'igihugu. Icya gatanu cyangwa ingingo ya gatanu ivuga ko ari inzira z'igihe gito z'umutekano n'uburyo bwo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bahoze mu mitwe DDR, indangamuntu, ubwenegihugu, kugaruka no gusubizwa mu buzima busanzwe kw'impunzi n'abimuwe mu byabo. Ingingo ya karindwi ni ukuzahura ubukungu no kongera serivisi z'imibereho myiza y'abaturage. Ingingo ya 8 ubutabera, ukuri n'ubwiyunge. Guverinoma iramenyesha ko izindi ngingo 6 zisigaye uretse izerekeye kurekura imfungwa n'iyo ubugenzuzi bw'ihagarikwa ry'imirwano zizaganirwaho mu gihe cy'ibyumweru 2 nyuma yo gusinya aya masezerano ngenderwaho. Izo ngingo zizaganirwaho zizasobanura neza uburyo bwo kubishyira mu bikorwa, igihe bizakorwa n'inshingano za buri ruhande. Guverinoma iributsa ko gusubira inyuma no gutinda bitajyanye n'intego yo kugarura amahoro. Uyu mushinga ugamije guha abaturage impinduka zigaragara vuba kandi zifatika. Guverinoma irashimira bikomeye leta ya Katari ku ruhare rwayo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuhuza wemejwe nyiricyubahiro Faure Nyasimbe ku bufasha bwabo mu kuyobora no koroshya uyu murongo w'amahoro. Guverinoma yongeye gushimangira ko amahoro, umutekano n'iterambere ry'abanyekongo ari byo by'ingenzi ibereyeho. Guverinoma nyine ikomeza kwiyemeza gukora mu mwuka w'ibiganiro, ubushishozi n'ubwiyunge bw'igihugu hagamijwe
kurinda no gushimangira ubumwe, ubusugire n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Irangije isaba abaturage bose kuguma mu ituze, gukomeza ubushishozi no gushyigikira imbaraga zose ziri gushyirwa mu bikorwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nahangaha itangazo basohoye ryarangiye, ubwo ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta y'i Kinshasa, aho yasohoye iri tangazo mu buryo bweruye. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Twashyize umukono ku masezerano shingiro ya Doha, amasezerano hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Aya masezerano arimo ibice 8 bigaragaza impamvu nyazo zateje amakimbirane, impamvu muzi. Ibyo bice nibyo tuzaganiraho mu buryo burambuye, kimwe nyuma y'ikindi, kandi buri kimwe tuzamara kuganiraho tukabyumvikanaho kizashyirwaho umukono. Ibyo nibyo bizatugeza ku masezerano arambuye y'amahoro. Ibyo bice bizagena ibizaganirwaho, uko bizashyirwa mu bikorwa n'ababishinzwe ndetse n'ingengabihe yabyo. Muri cyiciro twasinyeho ntiharimo amabwiriza adutegeka cyangwa adutera guhita tugira icyo duhindura ku butaka, tugira ikintu dukora ku butaka. Nta kintu kizahinduka ku bibera ku rugamba cyangwa ku mirimo ya buri munsi, kugeza igihe buri gice kizaba cyaganiriweho kigasinywa kimwe ku kindi, kugeza tugeze ku masezerano ya nyuma y'amahoro arambye. Twifuza kubwira abaturage bacu ko tugomba gukomeza kwihangana. Urugendo ruracyari rurerure, ariko turi kugenda dutera intambwe. Turashimira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'igihugu cya Amerika ndetse na Qatar yabaye umuhuza w'ibiganiro. Ubufasha bwabo budufashije kugera ku rwego rukomeye mu rugendo rwo kurangiza amakimbirane mu mahoro. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter. Le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante